Mi ne treba da se molimo samo za sebe, već i za naše bližnje, svako jutro i svako veče. A također i kada smo u crkvi, mi treba da pominjemo naše rođake, bližnje, prijatelje, neprijatelje i za sve da prinosimo molitvu Bogu. To je veoma važno jer su ljudi međusobno povezani neraskidivim vezama i često molitva jednog čoveka spasava drugog od velike opasnosti. U životu svetog Grigorija Bogoslova se desio ovakav slučaj. Putovao je brodom Sredozemnim morem. Odjednom je počela jaka oluja koja je trajala nekoliko dana. I niko više nije imao nade za spasenje, jer je brod bio skoro pa potopljen. Grigorije se molio Bogu i za vreme molitve je video svoju majku koja se u to vrijeme nalazila na obali. A kako se potom pokazalo, osjećala je opasnost i usrdno se molila za sina. Brod je, nasuprot svim očekivanjima, srećno doplovio do obale. Grigorije se uvijek sećao da je za svoje spasenje dužan molitvama svoje majke. Neko može da kaže, evo još jedne priče iz života drevnih svetitelja. Zašto se nešto slično i danas ne dešava? Mogu da vas uverim da se to i danas dešava. Znam veliki broj ljudi koji su po molitvama bližnjih bili spaseni od smrti ili velike opasnosti. I u mom životu je bilo dosta slučajeva kada sam izbegao opasnost po molitvama majke ili drugih ljudi, na primjer mojih parohijana. Jednom sam imao saobraćajnu nesreću i može se reći čudom ostao živ, jer se automobil survao u provaliju, prevrnuvši se nekoliko puta. Od automobila ništa nije ostalo, ali smo vozač i ja ostali čitavi i nepovređeni. Desilo se to rano ujutru, negde oko 5 sati. Kada sam se tog dana uveče vratio u crkvu u kojoj sam služio, zatekao sam tamo nekoliko vernika koji su se probudili oko 4:30, osjetivši opasnost, i počeli da se mole za mene. Njihovo prvo pitanje je bilo, oče, šta se s vama desilo? Mislim da sam, zahvaljujući njihovim molitvama, ja i čovjek koji je sedeo za volanom, bili spaseni od nesreće. Mi treba da se molimo za svoje bližnje ne zato što Bog ne zna kako da ih spase, već i zato što On želi da mi učestvujemo u spasenju jedni drugih. Naravno, On sam zna šta je potrebno svakom čoveku, i nama i našim bližnjima. Kada se molimo za bližnje, to uopšte ne znači da mi želimo da budemo milosrdniji od Boga, ali to znači da mi želimo da učestvujemo u njihovom spasenju. I mi u molitvi ne treba da zaboravljamo ljude s kojima smo se sretali u životu i o tome da se i oni mole za nas. Svako od nas može uveče kada legne da spava reći Bogu, Gospode, molitvama svih koji me ljube, spasi me. Sećajmo se žive veze između nas i naših bližnjih i spominjimo uvek jedni druge u molitvi. Episkop Ilarion Ajfejev.